treba pošteno reći, ne obmanjivati ni svoj narod, a ni te velike sagovornike. Šta možemo i dokle možemo da idemo? Ja mislim da je vrlo opasno kada neko danas daje, a verovatno daje neka obećanja ili uveravanja, ili je juče davao ili pre par godina, o tome kako Srbija može da uđe u NATO pakt. Mislim, čak i da to neko želi, to nije realno. Zbog svega što se dešavalo, zbog geografskog položaja, zbog 99. godine i bombardovanja, zbog uloge NATO pakta, recimo, u Republici Srpskoj, odnosno u raspletu krize u bivšoj Jugoslaviji, zbog uloge NATO pakta u priznavanju nezavisnosti Kosova, znači juče doslovno, i prošle godine, mi prosto bez okupacije, bez neke velike, znači direktne sile i prisile, ovaj narod svakako ne može slobodno odlučiti na to da ide u NATO. A da li je to uopšte naša potreba? Nastavno što nije ni potreba, pa naravno nije potreba. Ali ima tu argumenta koji se sada mogu raspravljati, pa onda kažu, ali vidite, mi smo okruženi i tako, pa bili smo i 41. godine okruženi, ili više poje smo bili okruženi. Drugo, ako je NATO pakt jedna miroljubiva organizacija, onda zašto bi problem bio okružena i Švajcarska, takođe nije član NATO pakta. Tako da, Irska takođe nije član NATO pakta, ima niz zemalja koje su članice Evropske unije i su članice NATO pakta. Ali neko to ovde stalno podgreva tu priču, možda, opasno je ako to neko negde i opet obećao, jer to nije realno, samo može proizvesti sukobe i tenzije u zemlji. Isto tako, nije isto, ali slično tome, postoje jedna druga, i meni bliska donekle škola mišljenja, ali pomalo naivna, koja onda nas vidi kao neku vrstu, neke male Ruse na Balkanu, neke balkanske Ruse, ignorišući činjenicu o hiljadama kilometara koji nas dele. Dakle, da smo mi u tom smislu zaista okruženi članicama Evropske unije i NATO. Rusija jeste, bila je i ja sam siguran da će biti naš najbliži saradnik, zaštitnik, što je većim delom istorije bila, i u svakom slučaju pouzdani prijatelj. Ali postoji stara ona poslovica, uzrečica kao Bog visoko, Rusija daleko. Dakle, ako je bila daleko pre 200 godina i sada je daleko. Dakle, ne treba podgledati ni tu vrstu nadanja da sada Rusija, koja ima svoje probleme ekonomske, koja ima probleme u svom okruženju, ima Ukrajinu na kraju krajeva, nekoliko desetina svojih sunarodnika u zemljama bivšeg Sovjetskog saveza. Ima i Sjedinjene Američke Države. Da ne govorimo o tom kao NATO paktu koji se približi. Dakle, mi ne možemo biti, ne smemo, ne bi trebali da budemo sada tu neki... Da tražimo potpuni oslonac ili... Tamo, ali isto tako da marširamo sa tim NATO paktom koji se očino približava granicama Rusije. Dakle, ja bih rekao da ova rezolucija o neutralnosti, da bi jedna, ali iskrena, poštena neutralnost bila najpametnija i za Srbiju, a verovatno i za naše velike te spoljno-političke faktore, igrače i prijatelje sa ili bez navodnika, kad bi im se ozbiljno objasnilo, mislim da bi razumeli i prihvatili takvu soluciju.